Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Reč na reč. Naš večerašnji gost je izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji za nekoliko dana preuzima dužnost. Gospodine predsjedniče, dobroveče. Dobroveče. Izjavili ste da želite da položite zakletvu 1. juna. Pred kime ćete polagati zakletvu? Pred novim ili starim sazivom parlamenta? Pa stari saziv parlamenta praktično više ne postoji. Mi smo, koji smo bili na listama, dobili uverenje da smo izabrani za narodne poslanike. Tako da ja očekujem da gospođa Slavica Đukić-Dejanović zakaže konstitutivnu sednicu. Pretpostavljam da ćemo se o tome dogovoriti u ponedjeljak, ali mislim da to možda bude iduće nedelje i da odmah ili na tog dana ili sutradan u okviru te sednice ja položim zakletvu. Mislim da ću sarađivati sa novim parlamentom i onda pred njim treba i da položim zakletvu. Stari je već otišao. Stari parlament praktično više ne postoji. I mislite da treba generalno ubrzati sve procese u Srbiji? Da, ja sam u to ubeđen iz više razloga. Juče sam razgovarao sa guvernerom Narodne banke koji je potom izašao u javnost. Podaci nisu ohrabrujući, podaci su loši i naše finansije stoje jako loše. Otprilike da psihološka nestabilnost se pojavljuje kod mnogih ljudi, pa i kod stranih investitora koji još uvijek ne znaju kako će da izgleda nova vlada, koji će njen koncept da bude. Naše stanje, nivo po kome nas procenjuju je mnogo niži kad nemamo vladu nego kad imamo vladu. Mi ćemo verovatno mnogo jeftinije prodati svoje obveznice koje danas prodamo nego kad formiramo vladu. Mi ćemo se skuplje zaduživati ako nemamo vladu nego ako vladu imamo i ako ona čvrsta i stabilna ima uporište u parlamentu. Ja zato molim političare da se uozbilje, posebno one koji su još u prvoj noći posle prvog kruga izbora rekli da su formirali vladu. Vreme je da odmah o tome razgovaramo, vreme je da ta vlada dobije glasove u parlamentu, da počne da deluje, pošto je očigledno da nas očekuju teški finansijski problemi koje bez međunarodne pomoći nećemo moći da rešimo, i tu posebno mislim na otplate od septembra meseca koje se kreću u stotinama miliona evra uz veoma smanjene prihode. Očigledno je da mi moramo da dobijemo čvrstu, hrabru, odlučnu reformsku vladu koja će da se upusti u borbu sa mnogim nedaćama koje će da nasledi od prethodne vlade. Da, samo da napomenemo, imamo vladu jer ova vlada koja je trenutno, ona će raditi dok se ne izabere nova. Slažem se, to su institucije koje funkcionišu i tako i treba da bude u državi, ali očigledno je da je sve u iščekivanju nove vlade i da sa starom niko ozbiljno ne računa. Pre nego što dođemo do toga, o vašoj prvoj odluci kao izabrani predsjednik, vi od juče niste, koliko razumijem, ni član Srpske napredne stranke. Pa, znate, ja sam to obećao građanima Srbije ne kao jedno od obećanja u kampanji, nego kao način na koji ja shvatam politiku. Iako sam mnogo godina kritikovao ljude koji su pokušavali da me ubede da će pošteno da vode državu ako uspešno vode svoju stranku, onda je bio red da pokažem šta ja u stvari, šta ću ja da uradim ako dođem u situaciju, i rekao sam da ne mogu da budem predsjednik stranke. Želim da svi građani Srbije shvate, i oni koji su glasali za mene i oni koji nisu glasali, da shvate da je meni sada Srbija interes i prioritet, a ne samo jedna stranka. Praktično sve stranke su sada moje, i one koje nikada nisu ni mislile da mogu sa mnom da sarađuju, i stranka koju sam osnovao i koju sam doveo do ovakvih rezultata. Dakle, ja sam juče, teška srca, moram da priznam, podneo ostavku na funkciju predsjednika Srpske napredne stranke, rekao da ću ja možda postati član te stranke ponovo kad ne budem predsjednik Srbije. Sad to zavisi i od bioloških okolnosti, ali bilo je teško i meni i stranci, glavnom odboru stranke, i mislim da su izbile emocije. U meni se nakupilo dosta toga i u životu i u kampanji, a to je bila valjda prilika kad je to, kao što Srbi na rastanku plaču,
Meni se to desilo, Ali niste poznati po emocijama u politici, uopšte u javnosti, ne znam zaista kakvi ste privatno. Šta vas je to pobedilo juče? Bili ste jedan od političara koji su baš poznati po tome da mogu svaku vest da kažu ili sve da kažu bez toga da vam se na licu vidi šta je vaša reakcija. A ja sam juče sebi prvi put dozvolio da ne budem političar, nego da budem običan čovek kakav i jesam. Znate, onaj ko želi da vodi Srbiju zaista ne bi smeo da preterano ispoljava svoje emocije zato što mora da bude uvek čvrst i odlučan. To je bio jedan trenutak u kome sam ja sagledao i svoj život i ono što sam uradio sa obe stranke u kojima sam bio i kampanju u kojoj sam bezmalo predstavljan kao najgori čovek, a ipak sam pobedio, Srbija je htjela da budem predsjednik. Dakle, evo ja se izvinjavam, meni se nakupilo bilo mnogo toga i to je moralo da izađe iz mene i nije bilo druge prilike nego pred onima koje sam smatrao svojom decom. Zaista, ne znam, neće mi se skoro ponoviti to. Možda nekom dobrom prilikom. Ali vi ste napravili Srpsku naprednu stranku. Da vas citiram sa livade, onda ste rekli da dete je poraslo osamostalnosti i da ste vi otprilike sada samo savjetnik i to ako vas pitaju za mišljenje. Međutim, kao što znate, deca ne slušaju uvek roditelje. Da se bojite malo da bi dete moglo da ode u pravcu koji vi ne odobravate. Ali nemoguće je, ja imam i 2 sina koji nisu otišli u pravcu koji ja ne bih odobrio. I to, kako sam stranku osnovao i kako sam je vodio, vidjet će se sada kad je stranka bez mene. Jako brzo. Međutim, moj zamjenik je Aleksandar Vučić koji je 20 godina uz mene, sa kojim sam delio dobro i zlo, koji će to umeti odlično da radi. U stranci ima mnogo ljudi koji imaju svoje funkcije. Ja se uopšte ne bojim. Mislim da će stranka imati još bolji rezultat nego do sada, pošto ću ja da se trudim sa funkcije predsjednika Republike da uslovi za takmičenje u politici budu regularni, konačno jednom fair i regularni, a u takvim uslovima takva ideja koju nosi Srpska napredna stranka uvek će da pobeđe. Želite da budete predsjednik svih građana Srbije, to ste više puta ponavljali u kampanji i posle i zato ste i podneli ostavku, ali jasno je da ima puno onih koji vam nisu naklonjeni. Kako mislite njih da pridobijete? Radom. Znate, Tomislav Nikolić je bio predsjednik Srpske napredne stranke, pre toga Srpske radikalne stranke, pre toga u Narodnoj radikalnoj stranci, potpredsjednik. To je jedna faza mog života. To je bavljenje politikom u kome se sukobljavate sa ljudima. Svoju ideju namećete u odnosu na druge ideje. Danas sam ja predsjednik Srbije, ja danas nemam sukobe sa građanima Srbije. Ja danas ne namećem ideju svoje stranke drugim političkim strankama. Ja danas konačno imam priliku da pokažem svim građanima Srbije da je u meni uvek postojao ovakav čovjek koji imao razumevanja za sve druge i koji je samo čekao priliku da to pokaže. Znate, ja u srcu nosim demokratiju. Nekada nisam želeo to da ispoljavam, nekada mi nije bilo ni moguće, ali danas kada je, u stvari od momenta kada sam osnovao Srpsku naprednu stranku i kad sam sam odlučivao o svakoj svojoj reči, o svakom svom potezu, to je period u kome čak i oni koji su protiv mene pravili kampanje nisu mogli da pronađu ni jednu jedinu reč koja bi bila izgovorena kao nedemokratska. A tek na ovoj funkciji na kojoj se zahteva od čoveka da bude demokrata, pokazat ću zaista kako tu demokratiju ozbiljno shvatam i kako bih želeo da je nametnem kao dominantni način mišljenja u Srbiji, posebno među onima koji su na vlasti. I zbog toga, kako god da se formira vlada i koja god politička stranka da bude u njoj, bit će to vlada sa kojom ja želim da sarađujem. Da razvijemo tu demokratiju oko koje nas i danas opominju oni koji o demokratiji u Evropi i u svetu brinu i obično to bude jedna od prvih zamerki. Nedemokratska je država, netransparentna je država, odluke se donose isključivo u jednom uskom krugu, nepoznato je vlasništvo nad privatnim medijima, uređivačka politika. A zašto da nas zbog toga
opominju kad mi već 22 godine imamo višestranački sistem. A imali smo ga i pre Drugog svjetskog rata. Mi nismo novi u demokratiji i u parlamentarizmu. Taj mali period komunizma u istoriji jedne države nije mogao da nas odvikne od demokratije. Moj zadatak će biti da Srbija bude demokratska država, pokazat ću to svojim primjerom. Mislim da sam to juče napravio prvi korak u tome, a potom ću zaista sa tom vladom da sarađujem, ako želi da se ostvaruju ciljevi koje smo valjda svi u kampanji iznosili, to da bude borba protiv siromaštva, nezaposlenosti, borba protiv mita, korupcije i kriminala, borba za bolje uslove života, to je sad valjda osnovni cilj. Dakle, taj prvi korak, koliko god je bio težak, zavisio samo od vas. Sad dolaze koraci koji su također teški, ali ne zavise od vas. Prvi je formiranje vlade. Koliko ste uključeni u taj proces, budući da ste vi onaj koji treba nekome da da mandat za formiranje vlade? Ja u taj proces još uvijek nisam uključen, čak ni formalno, pošto nisam položio zakletvu i znam samo da ono što zna i javnost Srbija, to je da su se stranke iz bivše vladajuće koalicije dogovorile te noći i iz tog dogovora je proistekla podrška za drugi krug predsjedničkih izbora i ja ih zaista molim da, ukoliko taj dogovor postoji, da to vrlo brzo završimo. Svesni su valjda toga da Srbija svakim danom gubi i da taj gubitak teško može da se nadoknadi. Mi smo svi ozbiljni ljudi. Imali smo kampanju, svako je govorio ono što misli da mu je dozvoljeno, mnogi su govorili jedni protiv drugih, ali sad je prestalo vreme za to. Sad je došlo vreme da sarađujemo. Ja ne znam ko će da formira vladu, čini mi se da će to da urade Demokratska stranka, SPS i stranke bivše koalicije, ali ih molim da o tome odluče što pre, pošto bih želeo da odmah poverim mandat za sastavljanje vlade. Sad, ali tu imamo jednu, ajde da kažemo, malu zabunu. Rekli ste da Boris Tadić treba brzo da odluči da li želi da bude premijer, ali također ste rekli i da nameravate da mandat prvo ponuditi Srpskoj naprednoj stranci. Možete to malo da razjasnite u duhu ovog što ste malo pregovorili? Pa mogu, zato što onog časa kad položim zakletvu, ako je stvorena nekakva većina, valjda će odmah doći kod mene da mi kažu da je stvorena većina i onda ja nemam razloga da pregovaram sa predsjednicima stranaka, šefovima poslaničkih grupa koje su zastupljene u parlamentu. Taj put o kome, ta druga varijanta o kojoj govorite je u slučaju da nekoliko dana ja nemam informacija da je već konstituisana većina, onda moram da počnem razgovore. Ja želim da poštujem Ustav potpuno i Zakon o predsjedniku Republike. Počinjem razgovore sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i kad obavim te razgovore, ako nema većine koja bi mi se predstavila, ja onda poveravam mandat onome koji je osvojio najviše glasova da pokuša da sastavi vladu. Kako vam zvuče analize u medijima u kojima se spekuliše, razne stvari postoje, ali recimo spekuliše se i to da bi moglo da dođe do obstrukcije formiranja vlade, da bi vaša bivša stranka mogla da, kad dodate tu loptu, da je sakrije, da je čuva, da bi ovi drugi mogli da odugovlače. Uopšte, kako to vama zvuči i šta ste vi spremni da uradite da omogućite da se vlada brzo formira? Ja znam da su sve stranke svesne ozbiljnosti situacije i čekati poslednji rok do septembra meseca, to je katastrofa za Srbiju. U Srpskoj naprednoj stranci sam ostavio veoma ozbiljne ljude i ne pada im na pamet to da rade. U to sam ubeđen. Demokratska stranka mora da shvati svoju odgovornost i danas, iako je njihov predsjednik izgubio na predsjedničkim izborima, mora da shvati odgovornost za Srbiju. Ona ima mogućnosti da formira vladu. U to mora da uđe što pre, ako želi. Ako ne želi, i o tome treba da obavesti Srbiju što pre. Zbog toga ja, pošto sam ubeđen da je, tako mediji govore da je Boris Tadić kandidat Demokratske stranke za premijera, ja se sada njemu direktno obraćam i ja ga molim u interesu Srbije da što pre odluči. Zato što njegovo oklevanje može da košta Srbiju. A zašto bismo to, ako će ta vlada da bude formirana, zašto bismo čekali nekoliko meseci? Neka se dogovore odmah, neka se dogovore što pre, da ne bismo pravili taj put koji jeste ustavni, jeste zakonski, ali je besmislen ako postoji volja većine da se vlada formira. Zato ću pokušati u javnosti da ih prizivam i savesti, i odgovornosti, i ozbiljnosti, da ih, evo ja ih i sada molim da to urade što pre. Da, to sad ponavljate ono što ste im već rekli privatno, jer nije tajna da ste se čuli sa Borisom Tadićem, ili ovo sad govorite javno prvi put?
Ne, ja sam to rekao i Borisu Tadiću, na izvestan način i Ivici Dačiću. Naši razgovori